laso ningkan nar ke bang bong akejoi pening long so tum ban long le pota ke pi lak phora suri trokera isira pharo phora trokera trok an long le pota akejoi pilo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong inglong asudet 2011 census ateng pulotang te 56.33% do tangte ningkan ner kebang bong pen revenue circle pli ang bong pen 5,61,566 potta akejoi pen ronpon edlopu pulote koan ahemtunsi potta kelongle aphai dolang ma kedamtang MP election ateng pulotang te Karbi Anglong East West angkang amuluk pangrumpet pen 7,34,415 do pusi electoral roll along paklang ponlo lapen population ahin langdam pulotang te 9,56,313 do pu labangso ang bong pen Karbi Dimasa Kuki Garo Tiwa Boro lapen kaprek tribal aso doan pangrumpet pen pusetame 5,83,699 do pusi according to 2011 census along paklang ponlo tangte kedamtang ni phaikrip horni India Independence Day arani katalon hot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang rat ang no kejai ningkan ner kep ang bong akejoi pen longle apota 5,61,566 aradapan ronpon long lopu tangte MP kiliga hot election electoral roll ateng langdam pulotangte 7,34,415 do lapen 2011 census ateng pulotangte population 9,56,313 do lapen pu ningkan ner kep ang bong longle pota ki PC 5,61,566 aradapan pajir edlo pusi CEM tuliram ronghang Independence Day arni pangdak edlo lapen ke je longle pota kelong ya phan akejoi pen longle pota ke long ya phan yano tin dame inglong asotum Karbi Anglong ke do abang khuatum aphan ni tum difu divini sarkor akejoi pen longle pota pilo lag isira suri plikera isira phar phora plikera thro lapen ke silunian sarkol long pilo lag isira suri ingkora pira pharo pira ke thom along le pota pielo fulni divini sarkor along lag isira suri plikera isira pharo pira ke thom longle pota pielo domkomo kamalong lag isira suri phokera throkra phokera isia longle pota pielo pangrum pet peniletum Karbi Anglong longle pota ke pi laso ningkan nar ke bang bong akejoi peninglong so tumban longle pota ke pi lag phora suri throkera isira pharo phora throkera throk an longle pota akejoi pilo seta longle pota ki pike hala electoral lapen population amuluk ateng penle longle pota ki pika lima pu jongdam meme athe longle pota ki pike abang phutin aphan kali komane ahem tun pensi isi pota selam choji komane ahem ke edon pen bang kep atum do setame longle pota ke isi veji hempre ki dojia hotsi pota ke selamji mate longle apota chithak thilang atumta doji mapusi mathada seta nona bang ke ningkaner kep ang bongsi 5,61,566 along le pota ron edlopu ahok puluk tangte lake ningkarong lapen ningkang sam alamlo lapen CEM aphan setame chorovek donangji seta inglong aso amuluk langdam pulotangte akilia batsi pota ki doji mapu lapen lana pota ki pi pulotangte konat lapen koma akhaya phansi kirondam ki ongma halata mathadami me athe Karbi akhaya muluk pangrum pet pen 5,38,738 dopu athe longlia pota ke ki ong dunga tumke ningkan ner kep aprang pensi 40-50% so se arada tumke longlia pota cheselam tang si ki onglo ajat punon kedamtang MP election hot electoral amuluk Jongsi 7,34,415 ang bong pen Jongsi ningkan ner kep ang bong longle pota ki PC 5,61,566
566 pulotang te bangko anatumsi longle pota selam edlo lasi ningkan nerke bang bongjong si 5,61,566 longle pota aphai kipi ponthek pulotang te lake tim karbiang long aphan karbiang long aradatum chorowek nangji atheke damtang karbiang long autonomous council along prek jamrat charia songatum chari ponlo satame non BJP mate CEM tuliram ronghang kachari pen ningkan nerkep angbong pen 5,61,566 ahemtunatuma phan longle pota kipi thek pulotang te tim karbiang long aphan ahir jumeta long ponpo antar tame non kewangji apor tim karbiang long pen bangkona phansi puthot longle pota keron thujine lake moapor si ethanpo laswang bong pen ajehak sorkari gambora lapen gambora atum pen ko anahok pet longlea pata ko ansi kilong vekma mate kilong dundelang ma aputhak gambora longki be disaka deba sorkari gambora anup diphusa lapen birik timung SHB hemari timung lapen radatum kaningje pon alam thele arju iksenang long le pota kilong dia bangsa pin lah sekarang tu pulau non dah hoi di cono manja pendiri phanse news pas karbiang long mondor pan hang po nang pemapu akejoi pen di cicet nang pemapu kita non pun ta long ni pen rong sorban non ta ni rong sarpan pujo tu dai amar porman itia tangguria tap tuliram ronghang aji amar karbiang long disegor roja hoy আমি মানি চলি আছো আজি তক তথাপিও আমি 15 আজিলৈকে 15 আগষ্ট সেইদিন ঘোষণা কৰা টিপু চাৰ্কুলৰ লেণ্ড বাধাৰ কাৰণে 1,41,646 কাৰণে লেণ্ড বাধাৰ কাৰণে ঘোষণা কৰাৰ তাৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ লুম্বাজাং বা সকলো কাৰ্বিৰ পাহি বা ডিমাচাৰ পাহিত সকলোৱে কোনোবাই জানিছে আমালোকে আজি ধৰক লম্বাচাং এৰিয়াৰ কোনো জনা নাই সেই গতিকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ যাতে আমাৰ এতিয়া ধৰক খা খবৰ নাই গতিকে আপোনাৰ সকলোৱে ভাবি চিতি এই 1,41,546ত যাতে আমাৰ ডিমাচা গাৰ্বিক পাত দি নেপালীক দিছে না লেণ্ড বাধা বাংগলীক দিছে না লেণ্ড বাধা না অন্য জাতিক দিছে আমি এইবিলাক কম পোৱা নাই আজিলৈকে pangkapolo lasi sitame non ilitum is debion pada bangke langnam pulote alangli sar ilitum salo konsul cari bomalang tum ilitum itu masiam lo thoi pitami tuma farman magadak lumeyong abar mate is debion farman ana bangke itum phan non pidan silo otai pak taro re pilang pusi nilipen bangke pudam ji kopi jadi ya kalau nili berong long kibe rong indonili la penge nili kota bang ke rong ndila ha ta bang ke nili rong ndila eta moi mor falor pa request je ডিপু সার্কুলার ভিতৰত যোৱা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে দিনাখন আমাৰ ডাঙৰীয়া CM দেৱে মাটি পাতা দিয়া ঘোষণা কৰিছে যে 1,41,546 কি লেণ্ড পাতা দিয়া হৈছে মানে মাটি পটা দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আমিতো লংবাজং সাৰ্কুলাৰ তথা ডিপু সাৰ্কুলাৰ আমি বাসিন্দাসকল কাৰ্বি ডিমাচা সকলো বেলেগ জাতিত মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত ইমানটো পাতা দিয়াৰ পিছত বিতৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত খবৰে নাই সেইটো কিহৰ বাবে আমাক বিদেশী বনাইছে নেকি যে ক'বলৈ গ'লে আমি ইয়াত 1941ৰ পৰা আমি ইয়াতে কি গাঁওবাসী হিচাপে আমি থাকি আছিলোঁ গতিকে ইমানটো লেকচাৰ কৰিছে ডাঙৰীয়া CM ছাৰে তেতিয়াহ'লে এই পাতাটো বিহাৰীক দিছে নে নেপালীক দিছে নে কাক দিছে না কি বিদেশীসকলক দিয়া হৈছে নেকি এই মাটি পাতা ইমানখিনি 1,41,546 লেণ্ড পাতা অলৰেডি দিয়া হৈছে বুলি ভাষণ দাঙিছে তে সেই পাতাটো কাক দিছে আমাক মাত্ৰ জানিব দিলেই ভাল আছিলে সেই বুলি মই আকৌ এই লেণ্ড পাতাৰ বিষয়ত কিছু দুই এষাৰ কথা মই কৈছোঁ ধন্যবাদ।